Iwe kutureba ari Ankole Media TV oriyo wamani ni nkunda munonga kandi we bari kutufollowinga we bari kusubscribinga we bari gumana tukuratera ari Ankole Media TV ni banyeta Beazine ZJ Celeb wambara nye kuba ni kusyo ba celebrity ningasi exclusive interviews na ba celeb bawe abo mu Western Uganda yona nesi yono kutwareza hamwe we talk they give introduction bakutugambire bakora na nitwa kubasa kubashanga bakutushemeza in other words we bari gumana tufollowinga kandi rizoba nkwiniro mwana wa mana Ariana wameta Jose Brown uri utasebo ndubulonje buzima nakwakira ari Ankole Media TV ninye nakera uri buterevu ari Ankole Media TV kana ni ushabora musi abakutureba n'abagize babo abareba Ankole Media ikindi cyo gukora ni ikintu cy'amani no kumara umuteka mu sponsorship kugira ngo nicyo tambara abroad ikito upcoming artist tugume booming mu Western Uganda kato kuchiri of course wale hatu mwatanka kutwishyari Ankole Media TV eri ku booming mu Western Uganda abintu bya social media naki kandi mayisa ngo kintu twatanga kusteka level ntabwo buntu banyu bo kuyamba ba Western na Uganda wow Jose Brown nibigenda bita so enye bintu gishaka kugira amana gumuteka inde bintu biriyo bigenda usima Jose Brown tuzaganira music basic tinkwenda tuzomubyo kutera kintu nakora tebindi music n'ugende so music so far yo kugireba ni arengo wanje kari na namani gabantu abareba Ankole TV imbakunda munonga so music so far yahika na kwiha natandikira aho nabo natandikana nigisha nabwo amana gabantu namani gabantu so ninde ngo ikintu cyonse genda so far inspirize kushoza yibarerisia bano Manya ho takagira ibarerisia jo akabani hit ni tune nengoma tukatere ngoma timizano nyoni njimanya so ntukuduza tudereke n'abagizi tutubatere tutakagira umuzico kagitandika ryara ko uri kutureba nananda kumanya iwe music wayimara mu buri so on music industry so far na sema when trip I started the last year COVID chukurebera chukurebera ejengoma ne base injirari that so so nico cesho ebyeshongoro nyiringa so fanye nebyeshongoro bitano omwaka guno okozire buzima no kugeza ne video zinga video y'icyeshongoro cya ngwino mu Burundi then video y'icyeshongoro cy'isiriyo ne kushora neri mu kushora so icyeshongoro cyo wabandize nico ki so icyeshongoro cyo nabandize bakita ngwino mu Burundi kunira abarungi imwe abareba Ankole Media TV ngwino abarungi icyeshongoro cyo kuba ico cyeshongoro cyo bakora mu studio bageta matcom yo mu murimba Neyibana producer wamwita so okutureba ari Ankole Media twine Jose Brown banyeta Beazine ZJ Celeb wambara niyo kuba ni nkusiyaho program ya exclusive interviews with celebrities ninga celebrity talk bakuba natura ari Ankole Media no kuri chamani big ups abakutukunda mwena big ups my brother Tutu Wizi the banks correction hari ya Rugazi we bari tere chikumba na munonga we bari kunje ko mukintete ba Celeb mwena mu Muronde so mwe bari munonga urban electronico mwe bari munonga tubasimira kimwe Jose Brown turi muntu cyeyongerayo takajira hangoma iwe so far ahi wachero mu music aho chero mu music yitu ya Western Uganda nikizibu cyo kurebe ekiro mu kiteganisa so ekizibu kimbe ni ndeba henyuma ya hatinyine promotion DM swag promotion Ankole Media noreba yo batamamani so hati kintu cyo nkiterera konke nyuma haho kibe kitambuhi kibe cya promotion konkata ukureba Ankole Media nereba abana abatandika baristede abine talent ibarondo abatandika kuba pushinga ko koregesha so nyoje shani ndeba ezuwe henyuma ibero promotion konkata wareba Ankole Media iriyo netu ihayo buzima
yondi mu kibintu so iwe no shabachi ba star ninga shabeshongoza abandi abatero abamumazire abatuiromo mu kintu bakora iwe no bashabachi so ba star binwe ikintu bashaba abeshongozi ba MCs konka abatuire nkaba Regi ba Tipo ba Omega my best friend Omega na nabandi so ikintu kintu bashaba munonga no kureba ubuzima itwita barye nyuma kugera ko muraze kurugaho mwasigaho baye so kure mwatpushinga nkanye Joseph Brown mwapushingana n'abandi bayimbi naho mwapushinga kugera mwarigireho buzima mwasiga imitwe inyuma wow Joseph Brown ni cyari kubashaba imwe basitabagereho mubakwatereho kuko tukubakwatereho so Joseph Brown tukwije rero kuhendera nyenda tuzangomeje y'impurire ne kigoma bakatuyigura we are now outside bazo tukange mubazo yamani bazo tutere mu bakagurira yo tukaba turinze reba tuyigura umuziki bambi bakagwigura yakwasache nyakwasache ya tozina style wa stabone tozina mazina ga stabone ozina style wa stamina omana wabandika wamwita sebo orand ebyabeshongozi nijye nimba nimbyetegeze so Joseph Brown watije ejengo mukagitera Ijengoma is direct from Alpha Entertainment by JK's niwe yachikoze nengoma nunga ndicyeshongoro kirundo utakakirebere geza ko kuronda Jose YouTube cyakireho YouTube Google kiruho burahamuhona cyakireho ona cyakireho buri hamwe tiru bakatwigura video next geza ho following video next what cause Regime production next just have that song share it, subscribe. Big up my people. Who inspired you to music? So omonte yarese nizo music n'abantu okubanza no mu Western na ndiyo. Mu Western bamwita Regi akaku-inspiring. So kasi kunimpranote araga kandi wono R&B. Na R&B ni njitera. Inakeshongruka R&B no muronjo bankange urira. Wino murungi eshikumkureba mpuriraje onkira abandi bambire bo twazaje omugara hangareba ni umurungi wanje aine byonna obuna mpurare NKORE Media TV nisimira kimwe webare munonga webare kuturana nine Joseph Brown dukuhendera owakuba nakwenda nakushanga so umuntu yakuba nanyenda nabasa kuza YouTube channel yanje noteka mu Joseph Brown kandi wanonyenda okwenda ke namba yanje cyanjikiriza bwana YouTube it is okay so wanende namba yanje 0 nkaga nina wendi ivi aho bano gamba na Joseph Brown yaman so Joseph Brown wasibura bakutureba kandi tubasimira kimwe abantu batorera NKORE Media TV nshobuba joti bye obatera kapera osiburo je urira yo tukaba turinze reba tuyigura umuziki bambi bakagwigura oye kwasache nyakwasache ya tozina style wa staboni tozina mazina ga staboni ozina style wa stamina omana wabandika wamwita sewa Warand Joseph Smile wabarya kamera mumeta Asmani Joseph Brown buri umwe we no babana tureba NKORE Media TV Beazine ZDJ Celeb wambara we bari kutukunda katuru promoting talent zanyu ahora hurira wayendera ku NKORE Media ija tukwereze platform nondize we nabyo ko uje tukwereze platform uganire nito twakora wa musore gendare kandi ugunista katitera kare musome mwine bwoje ubwo na Manya. I sign out for now. Yaman.